Wa iritit mate te whenua no rarungot eire ia te peupeu hini e te tua tamatoa. Whai te te a maatupu ma hotu na ri atu ai te pēno te mau animara e te vai an atua. Wa tā reian e mai te hui atira. No te hoho haere i te rato mau maari no te whenua nei. Whanora rei atua no rato e ho nei te rato mau maari in ha ho e tei meri tui te mateiti. Atupu e te whanhora au. Taro. Taro me tipi. Hiu hau koe nangi e hata mero. E roi te rara te ria to. Mateiti te mana? Taro. E pui, e mai e mahuru to. Warau turu te tiare whai te hia nei, te maura a hotu, te maatupu, te maahotu e te veian atura. E mai te mau mateiti atua, te whai te atua hia nei te mo animara, o warahia no te motamari. Qui c'est qui a été faire un tour déjà? Vous avez aimé? I rito i te whanhora te vai atua nei te mo whai te a o te rai te ratoro oa i te pēno te whaapu. I te peupeu, wa anana te mari i te parau o te vanira. Après tous les jours aussi, il faut masser. Faut masser pour que la gousse soit plus souple et plus. Voilà. C'est du travail, c'est ça la vanille. Muta te te whaapu te vanira, tapi e mātou mina he whaapu, e iu e mua mai, ho e amurama e vanira e tārei he mātou, no whai te pei tātei mina he tārei. No atua te whaahupa nei te reit au tuira tira i te puahu uraina, vetai aure iei huna i tō rato taamurain eiho i te poini. Te tau ora hiro te mean at plastika. E au ta tātou nun ai hoi hui poini. I au te raparau e hiro o tumu. Ene? Alo hiro o tumu e te rāia. I hata plastik ahau. Ene? Au haati e te whare i hei te vai atua nei te mo hohor a tauhi a. E wan haat o te parau no te opu. E hope te e nei whai te rei te huruma hitu no atopa nei. E pai am hana no o tautuhi atira no roromat ei no te tapapa mai. I te nei whai te rei tupu nei i uturoa nei.